Assalamu alaikum tuğanlar. Sizler Bazar Bas kanalını görüp жатасыздар. Mına bugün Bazarkorgon mal bazarı 20 sentyabr 2020 yıl. Mına tuğanlar bugün Bazarkorgondogу жылкы базарын тартып берели. Андыктан биздин каналга катталып жақсы видео лайк басып койсоңуздар. Мына туғандар ушул тайларды баасын беребиз, канча деп атат. Ака, тайларды канча деп атасыз? 42. Базар сурады ака? Канчага сурады? 32 миң. Мына ушул тайды 38 миң сомго сатылыптыр, ургачы. Мына ушул эркек тайларды 38 миң сомдон деп аттыр. Мына ушул келте тайды 50 миң сом деп аттыр, эси. 45 миң сомго бербептир мына. Эшектер канча? Канча деп атасың? Канча? 5 миң сом. Эшектерди 5 миң сомдон. Бул эле? Же наркыдагы? Бул эле. Ушу эшекти алып койгула туганда. Мына ушуну дагы, ушу келте тайдагы 50 миң сом деп аттыр. Туганда 45 миң сомго берилбептир. Мына ушул кунанды 54,5 миңге сатылып кетти. Тугандар ушул кунан жазга кунан экен. Азыр келте тай 57 миң сомго сатылыптыр. Мына ушул келте тайды 55 миң сомдон аттыр. 52 миң сомго сатылыптыр. Мына ушул тайга дагы 55 миң деп аттыр тугандар. 48 миң сомго берилбептир. Мына ушул келте тайларды 50 миң сомдон сурап аттыр тугандар. 46га берилбептир. Мына ушул тайларды 45 миң сомдон деп аттыр тугандар. Наркынысы ушул кунан экен. Ушул тайды 42 миң сом деп аттыр. Айтылыш баасы 39 миң сомго берилбептир. Ушул кунандарды 57 миң сомдон деп аттыр. 54төн бербедиңер, а? 53төн бербедиңер, 53 миң сомдон берилбептир. Мына экинчиси. Мына ушул бышты байталды 80 миң сом деп аттыр. Базар багылды? Канчага? 69га берилбептир. Мына ушул келте тай 44,5 миң сомго сатылыптыр. Мына ушул тай 42 миң сомго сатылыптыр туган. Келте тай экен. Мына ушул тай 42 миң сом болуптур. 40 миң сом тугандар. 40 миң сомго сатылды. Мына ушул кулунду 25 миң сомго сатылды кулун. Мына ушул кунанды 65 миң сом деп аттыр. 58 миң сомго сатылып тугандар. Мына ушул пышты 61 миң сомго сатылып аттыр. 71 миң сомго. Мына ушул кунанды 70 миң сом деп аттыр. 65 миң сомго сатылып аттыр тугандар. Бeni kança tutasın? Beni 65 dolar. 65? Kança antı var? Bir de dolar. Bir de az boz bükən boz emes mi? Boz az. En bilmem mi? Ayrılda жүргөндө. Boz болуш керек. Kança suradı bu pazar?
57 yılda. 57 ming so'mga so'rabdi. Mına Uşultay 38.700 so'mga sotildi. Uşultay 40 ming so'mga sotildi. Çalmaysın mı? Mına uşul Baytaldı 50 ming so'm deyaptır. 46 ming so'mga berilibdi. Mına Uşultay Baytal 36 ming so'mga bağlıptır. 36 ming so'mga berilibdi. 36 ming so'mga satıldı tanır. Mına uşul attın жылқының жашы 3 жаш екен бекті. 70 мing so'mga satılıptır. Mına бұл жағынан да тартып қойын. Mına ушул құнанды 70 ming so'm deyaptır. 70 ming so'm kemi var deydi. 60 ming so'mga satılyaptır. Жазға қышты болып қалды екен. Mına ушул құнан 58 ming so'mga satılıptır. Ушул бе 67 ming so'mga satılıptır. Жашын өзі дағы білбейді екен. Мына ушул көкпе молду. Ушул көк ат 70 ming so'mga satılıptır. Beş altısıydı. Mına ушул бышты 57.500 so'mga satılıptır. Bunысы 55 ming so'mga deydi. Жашы 5 аз екен. 8 жаша. 55 ming so'mga satılıptır. Mına ушул құнанды 60 ming so'm deyaptır. 50 ming so'mga berilibdir. Mına Uşultay 45 ming so'mga satılıptır.